voucher matautia whaatolo Samoa lau whawhonga le nei teimi o lea fiafi ina ua 5 minute ua te nei le itu live wha. Ea le tautua fo imale o nanga whaawau lau BLU TV po lau Moana TV. Ai meiso le tātou poro kalame whaawau o le tautai ia e ma Asiata. E masangi ai le ka o le Lima peitai ia ua whaiva e Leaupepe fo i le nei aso. Ia e le toi tau whaala nuina ua e si la fia. Ia se i whaifoisinga o ka mai relax muli wala leo ma leo ne tau tu mai luma le tātou taimi whaatulanga ina ui o lea. Ia, lau i o le fiso lau o le tolo ai ala i tasi le monga iolo. Anantu o lea ua whailantu ma ta whanga anga le leo le tātou ma taisili le langi. Tai na mai le soifua lau le leo se tātou utunu. E i fo ili teritununga mau tutu o le nae ta o toa tātou tau le lei fuafuanga o le nei aso. Ia me se fo ili pisi o whaataunga o le kirisimasi. Iyo, o kami mai ngai le mola mantou i Manukau. O ka ola o kau wha omi le wha pe ngai le tomu pe o koe o isa vai le waa vui le. Ia ai watoe fia mantou au kilani, watoe tala le tele o no tanga sa mantou iai, ia a o iai le nei lockdown o matua umi lava. Uyo lea, ia, no whatini o tu sala usa le a vea Samoa, ia me se fo i ta oto o se alo, a wai pe au iai se wha matalanga, ia pe le papai fo iai. E le talitonongo o Asiata, ia e le toe suia se i oto o Samoa, ia o le viai a umu to oto o se alo, ma lo ma fa Talofa mo folo fa tua i le proklame, ma yo nao se yo neu, e ngata i leo fio yo le tala le lei mo tau fale tua, so se fata faitaulanga, fa Talofa mo fola fatu, ia te oto le nei foi vaenga, o le afi, o le aso lulu lei, ma le tua foi o le aso le lei, e ma sani ai lava tātou proklame, fa au, ma tātou sotanga, ia ma le fionga i le taitai fono o le maenga wha fire wha atotua i le tua sa mo utasi po le malo tu le mai. Po le fionga fo i le minister wha atoanga mwhainga whaiva. E tai o le aso le nei. Ia o le hae lo loma le tātou wha atalanoanga i le tā o le Lima. Ai pe tai o le ua mua i malae ia le tātou wha atalanoanga mariki tātou porkalamere ni vanga o le fiafi. Ma le tua fo o le ua ta o toi pāngati o le tauti anga i le tātou teito fitu. Lea o le a wha sauni. Ia au ha fo i le avei no le fu asi o tātou patulu. Ia i whalanga mai ama ta alonga la ka pi wha avau malo. E fia la le loto ma le nganga. E wha ilo atu. O leo wa malo tia le tātou proklame o le tautai ia e mei si fola unanga le BLU TV le fiafi. O leo si mai le whala si ngata o le fionga. Ia e le alo le tu leo pupu. O leo lava fo o le Malietoa le fionga le Muliagatele. Ia tu lau tui sa mau ma le tausinga. Ia wa fo i le fio tu leo pupu. Fio usoli. Ia tena ne fo ia lo le Malietoa malo tu leo pupu. Ia blau fitalainga malu tawa tama matu tu o le Malietoa. Ia le ua matu fatasi le proklame nei. Ia po le sunga le fia onga fa aululunga le tatu te to fitu Muliagatele Prime Lima. Ia ta to lua tai mama te le fainga ele nei vai ngol proklame o le fo ua malu le nei laulau le fo wa fio mai le tama na se matua tala. Pa io la inga sa tu wala le fionga ia Leaupepe Lene Talai. A Talofa tu, ia le dua sa se lua, ele nei vaenga o le fiafi. Ia, ma Talofa tu lau, tu whaasata o le whaatono nepo kalame. Ia, Talofa tu fo ilo soa tau, fionga ia Leaupepe. Ia, Talofa tu fo ilo, pa ima malo statu atunu o lo mwhai na mai moa mai nepo kalame, nei vaenga o le aso la sululu, aso lua sfun, ma le lua, te sema. Nga winga koe ko lua aso o Christmas. Ia, so i fua lau lei malanga ma ne vanga le aso. Ia, lau whio Leaupepe. Aftai Asiata. Wa, a ese tō whāwhu i lau whetalainga ia, po lau tō whāwhu i wai malai. Wa whai tātou po kalame le nea fiafi. Ia o nana le mai tau watu. E i tō tuangi o le sunga o whai aonga. Ia, me se fwai lau sunga o whaatonu. Ia. O upua mātou yaso ia, o mea e te rua i, o te wholo atu ai fwoi le fiafi. I vui lai whaia fwoi le saunga ngā luka ia ngā omi, o le mea e te aru iai, o te aru ai fwoi. Ioi. Ai le tala mea le seunga e pe whaasolo le tātou prokalame. O nuka kau vai, kua i rua alo, a marua la e, pe o le tala i le to o le toa whama, o le sili ala e, o sili o rua la e ngewe. E ia se wha moe, po se maliu o rua kau whasaungi o ke, o le saungi asfiafia. Ia, ke mankua fo i le kala fo i le whai mo me o siva o soso la angu. Ia. O le la e mama, a sale o le... Ai siva whala. Asiata. E a fo. Vai taimi nei le pisi fo i le o le tele valaulia. Ei.
Ia, e misi la tātou ia fo lele alua tausanga pi le ano lava e whaatau se fo onei. Yo mafaufaua. Tautongu ai ele mea le te anga iei o whapea. Ia lau tau muli a Asiata le a fiafile. O watu lo se Rihanna. Pia te masalo. O lai special ia oftino ia. Kiro kama le po le se lauro se furu. Ma tua vai Leaupepe o le ngol po kalame o tautau iai. Asiata. Longo winga la a whaawinga. So se mea e alwe Asiata le kawai. E kau ke ai mo. O le si au tala le tau whetu Leaupepe. O te mana tuala tātou po kalame le ana se ima vai mo mua ma le fionga le Muliagatele na ua tau mailana wholonga. Ngā kau whawhewhewhe le uso vai ange le suafu. Ngā kau whawhewhewhe pi mea kau. Leu ka vai kungo ngā le wai whaugo ka ua e ui ai le o mawarkem. A ngā whaugo. Pe ware whewhe si ali i koviki. Ma kua vai le o le kula whango le koviki. E lu a vai aso le kolu vai aso. E mauki ngoa ai. E ke leo lua mua whamai. Nera ngā leo a makaong ka pipi a kua leo mauki ngoa. Lua vai aso. Le la sa o umang fai lua kui. Po whanga mua lima kui. Ia, ioi. Ngā soaro setu nau sa vali le whātu. Ia, te roe i maanai. E ui o lea. Ia, te whaatalo whātu mau wholo whātu. Se taimi ia sa tanua fo le fionga ia Leaupepe. Mulianga, te whai se tala o le whafonga fo le mamalu o le hatunu. O le usa vali le lua le tonu vai aso pe tau sa olo umafufau. Taluna e to ai tau nuu ia o te roa nei. Oa mai ia lau ese mai tūlanga o le tua no a tātou te o ia se taimi. Oa mai lau whaao pēa i le nei atunu. O koe kukusa e angi usila mai taimi sa e kuruai no pia ia i taimi o tālonga. Ia, te lea le se senga. Man glovo ia so ia ta sau niusila. E ta te whelua ia tūlo pe o tangata pe o lua. A mai rosa ka kupi. An mena na we, o whelua ia ku. Kua le ai amas. O le ngai e se senga ngā le ua o kai lua ngewe kau ni niusila. Wepe se ua ia rau. Mele tu pasiat. Na tau no mai muso pa i mai ata. La ko 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 la muso ko mele hima. Pa wanga me kango ko ilo lima. Ia. Ngā langa kama o makangi afi lenga o vai e tunga e fia e pipi. Ia, lia lenga leo le tua. Se taimi mātou tala noa le tūlanga le whamoe moe, mai sori teito fitu o wa le fionga po le sunga le whaia onga. Ta iulu o le tātou teito fitu o le Manusamo. Ai se whaisau tala i la fuanga fo ina ta otorua i lau whai ngā malanga, e le ngata o le whamoe moe ta longa, e ai fo ilisi whamoe moe tiute whale ainga. O ke longa o e are kouchele i nei a le lalolangi. E whaionga umong o na whairona pūlou fo ilele e ala i ta longa. Ko e ve ese nga ai ko fa muru le pulo o le tangata tausi ainga matai tausi ainga o la so fina ngalo mi se foi se ngona no mai fa mo mo le sunga fa fenga me se o le singa fenga sa e fiu mai ia ele fa ititirvi inga mal fa ftai le tua wa mai atu foi le fa mo mo ele vai aso tu na ia tu les forele ia le sa memorialo ia mo se fenga ia male kale sia yota me la sa fa tonu ina ile fa mo le horiota ia mo le singa le fenga ia o le fa mo ia o fa si le va na fa wa fa po le va fa ina talinga e kalesia o lua tau sanga o fa talia tu le kalesia ai o fa ftai le tu o mai si la le ne fa tonu le ile ia le singa le whenga male i kalesia, ia o mai ala le whamoe moe. Ia o le vi inga e whafo i le atua. Sao mauli laso, ia matau nuu le whamoe moe mo li laso wharile o tuna iatu. Ma lo whaftai, Leaupepe, e sau noa ngā o sau noa le whionga le Muliagatele po le alo le tu leo pupu. O lea kai o ke vea kuwa e matua to a lau sila le kamale le kakarenga kume koko omu. Asiata masalo le te muli no wa ai yo tu to o Mulianga. O lungo le ta mac fo le mana va le faleo ile to ai tau nu o to le whainga malanga fo le la to isa fa le atelo siones wedding malanga fa pito atu va le avatu e o atu e tala lo ia le ate samo le fionga la ia mulia o ia le sa tu to lungo mantua o lungo malai ile ta mac sa ia va hanga ia ile solo solia i tu la fongo international
pau ni o tangata utu e lon to oina. O le hala te whapea. Masalo po lua suta usanga po wasul lima ta usanga talu no vai tu to. A le fa mai fa to e tu ale lon to in New Zealand. E foringa mai. Na o me te tele ai e mulianga i le wangu tele ile e tele nta o ta feo ai. Te we ke kau fa fi fa le va ve mara wo i. Ai e monia ulo fionga Leaupepe. Ia ona ole le to na male lai na Samoa i le fionga fa Muliagatele ia por sunga Brian Lima. Ua tau silfia i malau biluele lalulang. Ia, taimia ka ke va ai foi le lo ka mo el ka maro i longa tia sis furu fa ia fa solo mai i te tonu le backline le second five ma e tau fainga ta ai na piki lo ma fau fau e ngoku maskoko. Sa ia por kala me no fionga Muliagatele a o e tau tua mai le malo ma le tonu le au le tatu tonu. E u fa pepe ya se kaimi po se vai ngolo langa i tena naua ya il vai ngale le utanga ma le pengalau. Ia. Langa lewe e fesilinga tu langa le Asiata. Ma tu foi aso i aso Tautai. Pesa sa faliano ia. Sa faliano ai le falo matai. Ia o so tomasa pulinu i le tongo. Ia e motamantu o nei na fai foi le fono po ale no e astona e masina ta astona mo masina tas fai le fono no salo e fa pena umano e a ora te mi foi le o to ia tau le ai po matai fono e merta no le la mata ta pena le afa e fono tu la ia ke milanga te matai ia fono tu te ina vele mai le tano en família fa tonu nei le alto en ale ave tano le luma e ama no foi le luma o ngai le ava nga loka kolo mai ku ka ngoa o ka solanga kwanga fa ko o ka solanga kwanga fo mole maka fefe ia matulanga va pena le mana o no foi ile ai no umalana fili fele ai nga ve mamatai pio na ua ese foi no ngona o sa fai nga matai ia ua ese foi la tava vai atu ile fa nganga upu tono mota to yo so mai lo ma fofonga na anai lo cosa angai lo ala ka ke ngofo mai yo kala ikiki ko se fili fota i tan matai ia wa tau mo fo nai me e fai e ona tala tuai le atu pona le ia la pepe ia o te lang tanga ya Asiata e sen mesa avel fa mo muliang sa avel la kapi ya le la wa manuia Ela wa ngai mai va taileli ole mo lo na malo si e fa o we foto to ina ole ainga wa ole o tu langa le tau singo ainga po fea te sola ia a faia o e tu sini melai muli tu fo ya lilo manga ko e mo wer kuri mangu te lo fa fisi bulle muli anga ta to ia ile vai liu le sa fai malanga mai fa fio mai lo fionga na eta ua il tātou porkolame na te antu le upu le o le toa ko alo loko e il tālonga rakapi pau foi lone me le mwhainga o whaia o ngat kamka alo e le mwhainga kua se roko foi le sui e longa roko pala e mwaina o le fitness ma skills me uma ai ona o whawhisili la wa o te lo wa o tātou iai tūlanga o whaiva whapene e kukusa li lo whawhewhewhe ko kongore malai sau ka alonga la sa ungi ai au le manu Samoa ma e fa ngai au kele pe o Afrika ro pireki e kai ku kusala ngonga manu ngonga pe sa varia ku ngai mare ko se fa nga wa ma ke yo ke ronga siria ku kulanga ngai la ka pia la pepe o au nga kai por fang ai ole se fa na au fa fonga ma manu le tu ia ma e ke le fa siria seta ke mile sa la ka ke la ka pi e mo ia ka ke le palai ke ai nga waka ho mai lai sole foi a coloca pala so
Ai au whaukuanga lao. Ia, man. O matai fo i matangata fo i wa longa nei tulanga tutoto. Ia, na mai ro toi na whautuanga na matuala. O tangata tutoto. Au palai. Au palai. Ia masau e makoi ngā whaukuanga. Wasi pia rai ke ula vale polo ula vale o Leaupepe. Ia, au ula vale o Leaupepe mo ia. Au kukoko. Ki kilo kwa. Rai kumu mai kakai o. Ke whaalonga ko ngoso le pi e le fiu ula vale isa. Ia, ma lo whaakai o le nau e whaafonga Samoa e tā ua tele. Ta ua le vai liulia. Ia, o le upu manino lava ma le upu tautino. Ua matau fia va ai le aso. E le tau sufi sa mantou tala, e le tau sulaina le tūlanga o le wha moe sa iai. Ai o le mātou taputapua i ma le mātou fo i mai tau. E au te lo fo i e ala va atutusa ma le sila mai moa ma malu lau telo Samoa. Se ua e tongia o se se ua langa tila ua whapūlou le tua Lima. Fa malofa yo le fai vai le aso ele fa mo o le sunga ele fa fenga inga mal fa le tua ba se fo le pale fenga yo ainga le tino mal ainga fa le nganga ea o le wa sao i matau tu longa uma me se fo wa se uli masao pe o le la au le mai tai ea lo fa mo sa e tau wa sa ma mau mai lava malasia la o le fo ea i tu langa o te ronde ea o malai ke masangya ea fa tai ile tua ea wa tongi pa tau le ave ia e pe o le tala i le ulu na tautongia le tamo alai ia tua ia le wha moe moe ia mo mole toi malo whaanga o le porkalami i le sunga le whawhengainga ia ma whala ia ma le whionga le whalitua ia la rotava ia me se fo i le pai o le kalesia ia sanga iane ai o le tai atu tapuai ia ma tu ia muri pepanga ia whai valo fia o le whenga iai tako se mai leo pepe il tato te kofitu ia lau lua sunga le lifa ia onga ia be se la lo ko o mo fui ia ko fa mo mai lo a lau tongi ngol tanto wa au filia se tato o le ua fa ilo i runga lu tu lang le tanto au ma lau filifilinga me se fo le pulenga ia em faina e fa lau tele ua sekir ka ko au o le afis ko inga pasene o ia lau sila e ono tanto manuia mai ai nisi o vai o lo totoyo le am talingo le taito fitu lo fiong ia Malaya le whaafsili la tō whaasata. Ea la amata tu pes whamtalanga mai le amata. Ina ua whatatia mai fo ua le mwhaion na awai atu i tūpai. Ua peo i tūpai. Ea amata i rola i o le HSBC series hoi lea le Rugby. Lea lan whaataunuina nei a November. Ea malamatanga o December. Ea peitai. Ea ua le mwhaion awai rita to up. Ona tulanga i el puipuhinga o stato tonu el COVID. E lera nali a wai tuel tato au. E ona fufuaro lea e whapeo la matanga o tausanga. E ala whapena loon a wai tuel tato au. E a o whaatatianga la fufanga uma. E a na fua uma i tulanga fo ilea o le malanga, o whainga malanga. E a maritoe fo i mai, a toe fo i mai, ia e toruwa i aso e quarantine i Samoa. O tilo atu mawawa ai atu i fufanga ale World Rugby. Ia ta i tolu awa i aso, ia matoi whaile atunu. Ia wa ia lal fufanga. Ia o le atom whailoa la e fuafua ile i isi atunu e o manu whailoa. Manu whailoa ia ma peisa ina. Ia ma tapena pena ina. Ia o te email tournament, ia le travel toa le atunu ule campai. Ia awai atu le ila tunu le la famu mo fa ile tunu pe fo fanga la na le fata tia mai ia pe le tulanga na le ia ineta te to fit ia o le filfilinga amata of elo se fulu tamata alo e travel ono le famu mo ono le la nga iatu ma camp lo e ko sa le la pesi tu pat ia a ola na filfili to as fulu tolu pe to su fata mata alo e malanga mo famu mo tunu o le sivaenga ia e nofo atu i tupai e tapenpena masavnu ia e whapenala mena walaion piti to tele lea luas fulu tamata alo langa iatu o le whiwhilinga foi lau tato au ia o lea iai nai alon whanau la hiti sa ta alo e luas fulu tausanga e lalo i fo luas fulu tausanga le under 20 le iai e masalo e to a ono pe to a fit pe to a valu tamiti la hiti o leo fo fo e awe le whamoe moe lea ono le whamoe moe
Tatu wawai fo I au umai o wei lalang. Ia o pe ang whaonga mo mai ia tamata alu fou. Ia ma I tato fitu. Fufuanga fo I lea e. O wawai alu alu mamau. Li atina ina o tamata alu. Fufuanga e o atu wao. O whatitianga li jai. Ia ia tournamente tele o tausanga li nei. O tausanga fou. Luafe lua. Ia lea la i ele World Cup. Ia ma Commonwealth. Le fufu nei a Julai. Ia fufu angala na le fufu ia. Le wala iona filfili tato au le ia ma tama lalo I fulus futa sanga le ia. Fufu le atia e ati tournament ia. A tonu o atu le taimi o le ipo la langi mo Commonwealth. Ia wa maua lunga fo se tu langa o le fatinonga. O tamta. Ia fufu angala na fa tasi ai ma le filfili na fo io tama ta alo fai fusi le mana ia. Ina ia pa leni le mix le tonu I. Tamata alo fou. Ia ma tamata alo experience le ia. Ia tama experience ia la tau te kairinga ia nai tamata alo fou ia hua watu tona la. Fo whangala na le sa fo el pulenga. Ia fo whapewhele uni le filfilino tato luas fulu lewe iai. Ia le la tapena atu e whaingai malanga. I le aso mo Januari. I le Bluwave, lua suma lua tu sana na emo mai a Bluwave lua. Malanga loa. Ele tu se te fatal. Ma lo fatai, le pe se vai ngati fia sa no e tai te tofitu. Ia le na fia fa sininga la fia nga mulianga vo le ono le ta ua to lo sfulu ia tamo le mo mon fifilia. Peto fia la to le sa fifili mai la squad I Samoa ia po ia foi nisin to fa popo I New Zealand. Ia to o se fulu tolu tamata alo me Samoa. A mal to fitu I New Zealand. O tama fo ia I New Zealand. Io isi fo io tamata alo sa I Samoa. Mo lo le fa manuanga I nei. Ia le fela na mai I nei ma ta alo I kalapu I nei ia ma provincial fo I nei. Ia le ala le fai ana vese. Le ala sa filfili to I nei. I nei to fitu la I nei ia ma to tasi to ono nei ma to tasi Australia. Le la to fitu. Salo le si vang mulianga le mai tawatu le wa pe wa amatana ia tilo e fofo mai ia la to ia la lo luas futa sanga. Mai pe ia le squad pito la titia le wa malanga e represent Samoa le taito fitu la IRB. Ono wingo le wa matana ia titilo mau. Ia ile tulanga vo le ole tapena ina. Ola fu la sa o lu tawia ia la to a mesi tamiti a onga le temine ia mava no fu I tono le o ame au titilo ia la fionga vo le ina ia tapen pena mau ia wa le luas fu le wa ia ele lo apo ame tu I taimi talo. Ia mana ia le fafsiri. Ia le luia, lui tawa ia. Ole mana ia o tulanga le. Ona le ola mato wo mato te fafsanga I le tu pai. La le aingi distraction fo ia I tamata alo. La fetto fenga ngu yo tu. Ia le la matua I fai le mato fenga ngu yo tu pai. Ia ma fusi mai ia la fanau le la a. Tia el mato ainga o. Manai. Ia ole focus ala, ole matua ia tia e le o tamata alo nei. Ia mo fa mo le HSBC seriously amata nei le amata la Spain. O Spain. O ile o sui e tuna mena fo e fai loi Hamilton. Ia ma Sydney. Le ala wale fatanu ina ono COVID. Ia le ala o Spain ale o suia ia tuna mena lua. Mantua fo Leaupepe ma Asiata. O tato e tauli ai tele ni tuna men mawalulunga. I to tono statu atunu. E tau preach ai le cap le o le vau kalapu ma le national tournament. Ia o le mana ia la, o le ave loa la tato tamata. Almantua fo aso ia se longa e omin ta alo tato tama I wha moe. Le tournament le fatua tato wa ai atu ai ua matua I tino mai le whatinonga. Me lana le o toa tele na ave fo nai tamata alo la iti ia. Tusa le la ave la wha masani loa lai I le leva maulunga le. Leva maulunga le. E lalo tarutanonga. E omilo fo I pe tasi pe lua tournamenta alo ai tamata alo la iti o man filfili mo tato tonu lava o atu long tolu o masani. E mese ai.
Ia o lea e COVID nei o kilani. E le ini tuna men maululunga en whaianta alu le malanga. A e lava ro tau tununga le oia. Ia, o le whatu tuanga fo ina le awe tamata alu. A o te me whaatino mai Spain. Ia tau tunua. La maulunga stulanga e o e whatinunga tamata alu ia lau filfili tatu au losfuru. Ma lo whaatai lau whionga le polo sunga le whiaonga, au whionga morianga. O le si au whaafesili, au titula tu o le lava le tantu taimi. O le vainga le mo vai le tūlanga o le teitu o fitu le taimi le nei. Ma le tūlanga fo le le sawa wa iai. E re koe o le train le koe ku ma le alu le matsau le wa iai le alu le teitu o fitu. E tele ai no mai tauina e uia mai de whaanga solonga mai ngora o le tele ai na tau lek tātou i vaenga i lua o le fitness ma le skills fo le eu vou koinga skaili le o peleki fo le e pe ke momo e what already picture lo ma fo e pof o side o mala ye kanga pe ke re ke pa ya e kongi mai ala sa po tu o le se tu langa i le tape na ngalo sunga fea onga i le vai liure ai mai se ar manava le maa ia lava mo le fitu minuti lo fio Sa o le, pe o tulanga masan fo ia sa masan fo ta noila tunu o pe on fatino mai tato au ia fa mai moe ia tunu mo mau tala le te fa longo se le fit ko kwa se sella kala la ia pe o avea fo ile mo tama fo fa ia sa o le ia sa o le e o tulanga la na luta pena o le mea mua ia i tulanga o Leaupepe ele ai a se situlanga taunga lue fa ia onga tawang lue i le fitness tulanga o le lava le ma a ola le temi o whainga tai nei epeto e tasi le minute 2 minute le tol talonga e ona lai loa le au o matua lava le tapenanga lava le ma le whaingoe ka kore ma a o velanga kuri fitness a mai mea kama sa ka koe whaika ko kuri ngā ma pese me ronga le o le wingo le talai e tuli ia lava le malosi ma le manava a o le mena sa no ai ia Asiata sa o le leia o tulanga fo na le focus ai ia pulenga ma se lava fitness o isa mea se pia o professor Leaupepe pe ava pe le la manava ai o inga le ai se manava o wa fio o support Leaupepe a o le fenga o le se ma pero mele kan mo ka me ko le se ma o tulanga la na le focus o tulanga le mana ele ai tonu mai o lua fa sa mai o te o e sau ne le lua fe lua esse foi fatino ngai au le la fatino te to fitu mali esse ai fitu minute ile afalta longa te vai le omi ana fatino fitu minute ai uma ai uma ar tele au ia wa tava ai toi ua makua i koi kiki pe o le masingi vonga koi kiki ale insi ka lamu lenglang ua alu fasolo aku le polo o kulanga ia ela sa si meta unga lue o le fitness ala o le fitness lava ma lo fa tai e fa mo ni lo so nonga wa a sila fo ile termine le o termine le te tofitu wale o to yeni au fo ile ka ulangi o au vai pe awa tuina temi ya pangi pe o fa pena Spain le na tau o kamalanga le o matua fa ale tonu fa ale ko nga mai au te tele ile vai nga la vale o le fitness o le te va ya tu le au lo fio nga Muliagatele o le hotele mai va noa e piki mai ai na ya lo mata ma fa na fo ie mai kala puino i tu o te rola ile tamu sanga i Samoa o le bomoni ai o le tele o laso o fo inde ia tu matangi le finga ngano e tele a fo iwa malisi moka pe ai le ka alo i kama sa o ia pia maroons e pe taule mawaso au wala i tonu au le alo ke kilo aku le piki ka mengo o lau au le meu le si umu fale a lili sale lolonga tu lo lauli ke pakasi te saufu e tua i matangi ora e fona e sau no i leva no tu so le o ma fai e me sore tournament lo fai Samoa il developino na ya lo matam fana u le tunu ia ai le filfilina au ia sa fala u lo fo e tu langa fo ia ta tau ona fatino ina tamata alo e filifili ai lato me se lava la tu langa le pe na tau tu langa lo fitness
A tatu tilo la I au nei ia lea ua tele na whaino mai I whamamule whatonu Samoa. Ia pe o au lea tamauli mai sale longa. Ia mai au lea te patasi mai Talipata. Ia le foi lae mana ia foi au sium. O vai ala pe au na. Ia pisa pe o na saunoa. Pe o au asa o I lunga whaino ia aso pe o malisimo ta amana au. Ia o ese foi ne vai tau. Alfa ia onga I mulpulenga. E piki aka mai kekelelei performance. Malie. Ele fa pe ele piki le reputation. La ho pe o e levang ai ai. Levang ko au. Le la yelo fa moi. Pe le anga la ka. E piki a. Ia ele se tu langa fa pe na. E ki lo alfa ia onga foi le tamai le performance. O tamai ki lava la ia le performance I Samoa. Le lau fili mai tau avena tatoa. A le mana ia. Ia ua va ia foi le tulanga le na e sono Asiata. Ile mana ia mai au inu itua. Ia le au au tamauli le mai sale longa savai. Ia vai foi le mana ia le fatinonga la to talonga ia te patas. La le te patas. Misalo le la umatu no meno faino. Ia e faino ala to. Ese ma ese au la tu te faino. A tele ana au sia ia au sia te patasi le faino tu no uma le mai at. A le filfinga I o tatoa. Ia filfilia I lunga le leo performance. Ma lo whaafitai. Leaupepe, o lesi vaenga mulianga au teilo le a tu usa o tu ala o whaafisili lea. Au whaafonga le mamanu lau teilo lea tunu. E ama uma maini si vai o le tātou au tulu. Ai ia le fili le o le tātou au tele na matai tu ina le tu tele o le amio. O le amio o le tamata alo matulanga. E le na foi male laina ni mea tutupu matulanga whapena. O le a se tāpenanga lau whionga le whaiaonga male tātou pūlenga. E mai se foi amio ngā foi elisi au wali I tutonu le tātou au o iei ni tūlanga o whaasalanga ma vaenga I pole a foi lalo superstar e sau malau attitude le mai leu sky. E ono tau fiai o e mai le malanga matulanga whapena lau whionga. Ia, e sa o le pio se ngaluenga tele nā le sa mamafa I e whatinonga al pulenga. O le tulanga lea o le amio. O I aso. Ia sa le haile tulanga lea o le amio. Whale tono le amio tono au. Ia ne vai tau. Ia o ese foi ne vai taimi. Ia o le tele la. O le tele o le taimi o alu le pulenga. Ia o le tau whaasa o ina o le amio. Wa iei tau tonunga. A whaapele leila wamio. Ia o whaafai o na hao o e whaiaonga. Sa iei la fuwhanga al pulenga sa iei. Sa ele ngata la o le pulenga e le whauwhautua ma tu alalo I tamata alo I le amio. A e sa ma whai fo'i on au mai il pulenga. Nisi fo'i tangata. I longa. I tulanga lea sa o ngai fo'i. Ia e o mai whai fo'i ni la tau ia tu alalo man la tu whautuanga. E a pe sa whaonga aila le pulenga I sa maleo arisana pala amo. O ia le tokta mai I malua. Whaonga malua. Ia pio ia sa o lana ia na sa o ina ia. Counseling fo'i leo. Tamita misale a fio lea isu lea e whale tone tato. Ia na sau leo arisana I whapena fo'i o na watula na I whautuanga e tamita. Ese ma mai ia tangata sa whaonga e le pulenga na I le teminei. Tapen pena. Ina ia ese foi la ngona tamata alu pe ese foi se leo e whaalongo iai. Pe o tapen penanga umana. E le tūlanga leo tau fufuina le amio. E pe ana e sauno. Ia sao lea lava sauno. E wano ese foi ni vai tau. Ia le fifiang. Le la mato oi. Tupai. Wa ia Samoa. Ia umaneo na whai atu se tala, vatu se tualalo, vatu se wamalos. Uma. Alu tau matiti le alu lole I le whare. E se foi kangaka ia e la pok whakas. E whanongolongo ai. Lole whaingu e le siang kama. Ia mai bau keimi. Tau ka hoi I le ka ingu ai. Ia koe ngā kulanga. Ia o lea sa wako I whaukuanga I. Ia masalo sa ulu fia le mawhau fortamete. Ia pia e. Ai la kunga I oi I langa vahenga lea whaakali mai. Se a koa. Se a koa. A sangi ngele, a laungi ngele asfali. Lea ngā lako yang kamai mai. Me ka koe I le. Ia pio tūlanga whapena.
Ia ai o mana ia le la mato fatasi tu pai. Ia o le mafai. Le la sisi. Wa o so ki o la alapi. Sau i le siku. Ia fai fa pa. Ele lo po fe me alu e wa e pala ai ke wala kua me la alapi o la. Mai le lo foi o tanga te o la o ia le be. Ole mana ia fo le o e no fatas. Ia. Ole pe la no fa se ainga. Ia la fa fa ngo fi fo le sunga fa ia onga ia ma na fo fo tua. Ia tu fata singa tato nua ia la ia se swinga tato te va ia. Ia mesi. Leva te len fi mata mata se tato watu no tato wa. Ole wa uman ne te sanga mele na fsilinga. La uma tu fne te sanga le sanga banga mulianga fa ia pa le ta alo la. Ia ala koling. Ia ai fu uma tato va ile le yo o tato fu le ngal banga fa ia onga. O te me ta alo ta. Ia mesi le tato mafuta mulianga. Ia ave fu inta ua fautuanga ie aua e le fautu e tamaiti ia te fautu se siri coach ua ta ia le fili ole mana ia ole sona ngale Leaupepe ona ina wale mato fo mai o Monaco le mela sa mato awai atu ai wale qualify o Olympics mato fo mai lo ia fai sina malo longa le te amato lo mato le ninga fa nga solo malo mato le ninga ai te ilola io fai unga ile fai na malanga tu pai ia we foi langona foi esa tamaiti wa tingaina awale ise malanga fai ona malanga tuai ia ai fa tia mai le po kalamere lu hafe lu sau ia Januari tau ia Desember sau ai le ala ia o ma foi lan fai tal ia le ala la ka ku ka kola kapi awalan ia alu ka ko la kapi fa mai coach ko fia o le la vala kapi mana ia te le vai ngole le atua ia wai fa ata la fo ia e matua mama o ile si ku o le ke lope male la ngi leo le auto tu ai inga mai pele o te lo fo ile na male la ino wata pe na lo fio ngai ile fia onga ia ile fa ta pe na ino preparation o le mafo fau ia me se fo ia tamata alo mama nga fa pe o mo me sta to pool games o le ia ni au tatou pulu se ile tou tournament mo la o fionga o le afusi tu lango ia tatou mar fa ta penanga mole talonga mo ia le o mo le fa ta tia mai man tu fo ele a wa ya tu tatou tu pai a fa tu langa la tatou Spain tatou ai pitu ia lalo ia fa pena vo New Zealand le sale malanga tu New Zealand tu pai ia e sa ule pula New Zealand e pitu ai lalo New Zealand tatou aula ia pool ma Spain Argentina ma USA ia mantua foi ni vai tau Leaupepe ma Asiata waso ia saya ia au malo si foi io le saya no alu o se lau mai lofa mai laki kako ka milangi foi ana vai na so no temo sola peila aula Spain aula Spain temi foi fatua hofi mai e tonu le HSBC ia e pese au foi le a fia malo ale so malo le mela le wai man tu foi le tuna mena na mai atu na malo Spain a fit wow e pela ona la tu langa foi le ona au wai atu Spain i tuna mena le chaspisi famasani ta alo le au o Spain nunga mo lunga le wai pela tu hana le wai ia le foi la u fatulanga me tatopu ia ele fengofie ele fengofie tatopu ia fai o America Argentina Spain ia tu sai fai no uma ia puke pia la ta alo fai ia wa a faleton ia la le mo fo sa wala to na lunga le ko fai no recap malo fa vitai lo pe se vanga tv sa no ai ali na ofrecilia tua pola tu lango ia ipu ia le mo si o tai mantua o te le o le mo pai kunga pi ko ia ipu coaching ko ro poi ia fa tanto o le o tai o le mo ia le o fa ta war manto o tai mo si la fia ia no miti afu mai puti ia na ja fu mai puti o foi ke foi me fa pe o le tai pe o le tanto o fenga ruanga i se ka fa konga le ia wa pe o le vaile
a tonu fo ia o ngā mo le alo atu le sunga le whaia o ngā le tape na ngā lana au te tō fitu. O le te lo ono o le tātou taimi lau whionga mulianga o la auto e fesili lea i le tūlanga i le tape na ngā le tālonga. Ia ona te tala leo le tōwha, ia mese fore whionga Leaupepe a wase whamunianga o le kirisimasi o le a lotu iai. Te ua le toi maua si tātou wawanoa. Ia a mora taimi nei ai le i tāpena o lo whafesili. O lisi malo si anga o le aulea ni usila le umi foi ona no fo le netunu. O le lango sua le atunu. Ele ngata o le malo e finge le o te sinta pe o se e ko kikiaru ia ta longa ma tua yai atua le lango sua le finga malo e mese foi o le atunu. Tua tu ia tatou i Samoa e ile anava si o tatou tunu e le sili le ta i le tapua. O faiva fo e tapua ia e manuia. O le a se fina ngalo po se ngono lo a sa no ngalo fio ngai le a faia o ngalo sunga le faia o. Al tatou te tofi. O iai antoa le lango sua ale tatou watunu. Ia ngata fo ile fainga malo ile tou tapenat. Wa e pe or ko faiva masi i foule nei. Ai tapua ia sa mo ato ai mesio fainga malo fo lo tula nei. Lo fio ngai faia. Ia ai o tele i tu orda toto no nga i mai nei nis fo i o fufa. Ia to tele i o tupu fo i ma to ma li ma fare tua ma tausi ma tunama to ma time sa siringia tu langa fo i lea wa misi tato au le ai atu tu pai. I tu langa fo le ma tu fo i a saune se to fitu fo i le TV e look forward o mai ai ia inga ma me la fai ma me ai fa matamata Mali. e a wale a waila tato pe wa misi le vava ai ma matamata sta tu pai ia saulo le mal fisi ala le mo wale malanga tato tu so na e lo ai o le ai lang war tato mai le masalo salo la le masalo salo ona le au nei so au nei le fai ngoi a le o fale tonu me tonu a inga me si mea. Wale lei uma. Ai a fale kongu lola le au. E fai o le Fisheries TV. O kulanga fo ia a le vesi ia o makua. Walanga fo i laua. Te a leo fa misa ko inga ma. Ka ei malo waka o le faki waka i tu fale o a inga. Ana wa a o le tapo inga sta totonu. Ia ele masa salo i pulenga matamata alo ia fa pena fo ile lango tato malo ia wala e mantua fo ia sa tama Leaupepe o tato malo e fa lango ele tato auto fitu ia fa pena fo tato rugby uni ona mantua fo tato ele se tope ia e pe yo i fa lango ai e fa lango tato malo maua mai se Lene mo le fa moi ia ai matou ne tamata alo ia malpu lenga fo ele ma fa no matou ai to nga me fo ile pe la o ta fau e ta wana na o ai ta alo was ai la tunu man tu amo wa lunga fo tu langa o ta to fitu tu so o le advertise e ta to fitu ta to tunu wa amalo fe me sa wi au le ia wa ka ko tu pai e ma qua lei lo atu pai me ku samo qua lei lo atu pai me ku samo ai ale lei la ta to fitu ia na fsil dola ia tangata ia mata mai 4 million fe fai me tu e la tu no le samo ia va tu sinta mai me ala tu mai lunga o le map la lan ia per tu langa na ama tu vo ila a fa pe lu se la wa fe tangata le population o Samoa ia le mate o mamu Mali mate o mamu ia le ma fai ona matotu e la lo mate tam fai ale me ngata le ma fai ina ia mo lunga se me o ta totunu mo lunga la le mato te lo ia o ta totunu o se tama ma pepe fa malia mata kamanga al malo manga o mier ku lo pe ku ko al malo ia ele ma salo mato ngona ele tapo inga sta totunu ia me se fo tato malo lo lango ina tato au mo le fa moi
Ia malo whaafitai. Manatu ona o le tātou taimi. Ia la foatu. I lau whionga Muliagatele. Ia whaisau noanga whaiu. Ia mamamoli ai ma whamunianga o le Kirisimasi. Ia me se foi wau tailo. Le nai sau noa i le lua se lau wheo o Samoa. Ia whapopo i manamaku lua se lau wheo ngengi usile. Ia ma le kiroela kar se lau wheo Australia ma Amerika. Ia tui titia a familiona tangata uma Samoa pe silia tufu. Le la auto malanga ma auto e tap ia auto faiva ia e so no ia matala le tofa ia ona la fora le no le fionga Leaupepe ia first time on la le un faiona tato fa so e lunga le nei a TV ia ai me se foi le mai mo si la mai o sta tato no o lo ta ape so se tu ni la lang ia fai la lo leo fata va mai le pulenga o le au le manu Samoa. Ia mo Muliagatele whaftai tele statu atunu. Le au fai on maua le tō wha, fai ai on malangatu tato au alfa moe lea i Spain, ia mata i Spain. Ia mawhanga solo atu ai lola ia isi tuna men mun mai. Ia whaftai tō no whatatalo, whaftai tō tapuai. Ia o lo po lava fala ma fe lo mal la ia wal fa mo o alo ma fa na o sta to no ia tap ai mai ala amato tapen amato alo le fa mo ia la ave mo fo ia le malos mal i se me ngata mai lunga le mafai ia wase ai o tato no ia fa fo ma vi inga le tua ia ona leo to tolu aso tato au lia atu le whanau mai o le pepe fou o Yesu Kiriso ia whai foi lalo leo mo Muliagatele ia Manuiatele lava le alo atu le whaatalinga o le pepe fou le Kirisimasi ma le tausanga fou ia mantua fou ia Asiata ma Leaupepe o Kirisimasi ia o le afia mai ainga ma whanau ia maua se Kirisimasi fia male manuia mai tato uma. Awane iai ni whaafitauli e tutupu mai. I neiva yaso au ta pena tuai mo Christmas. Ia, Manuiatele Christmasi ma tau sangfou. Ia, tato toi whiloa i fwoi la lofa male anga leo tato tapa au sili langi. Ma lofa fitai ia lau whionga Leaupepe tau saunanga whai wau teiloa e uma. Ia ona outu ua tu leo o lua uso e te lua tu muli. Ia ai o no le ua confirm mai. O leo le ase e mai le sa fo lau o le fionga le minister. Ia le sunga fo le Laaulialemalietoa. Ia e mawai le lau longo winga le la koe poro kasa o ai runga i. Ia ai le faina. Ia ai te tala le tofala o fionga Leaupepe. Le ia le toi Fisheries whamtalanga o leo o umana sau no le sunga le whaia onga tatou au ia po la fionga fo ia mulianga mo Muliagatele fo ia whamanianga fo Kirisimasi ma le martausanga fo ia o tatou umana tas ia ona le vai atu ia o le nā ua ia isi o tutuangia ia lona winga o le la maanga ia tu mulianga ia e whaawau ia le valaulia lea sa maua mai le nei e fiafi Eu quero que foi. o isi tūlanga na maua foi lau whanongo le lafo mulianga sa mau i lana tutoto lan tau tusi lana maua o tala mulianga ia i le mana o i mea ia na vave notes E sa foi o tupai. E sa tupai mea ia. o le lana matu mulia e a tala tu ia na ma va tali mai le staimi ai aftai tele a Asiata mo na no le nei fiafi ia ma mi telefone Christmas ma tau san fo i a tātou paanga uma ia o lo mafito ma tātou tautai ia e ne fiafi ma lo whaalo lau Ia ma lo whaapitai ua stalinga e fia longo e peo le tala i le maunga i matautia i salafai ia le tanoa whaalualu ia o le tō whaata tala foi ia o le malilenga foi e le ngata o le fionga i le Muliagatele le alo le tuli au pupu ia a oia foi o le songa i le whaia onga ta iulu o le tātou manu Samoa le au teitua fitu o lea ua toi o seanga ia ona whaato whalea malau whanua o Samoa ma New Zealand nei ia e whai malangatu e tau mo re tātou tunu sa ili malo Samoa ia soia sa kau i ua kongi ma tau tu lou whaafonga a o daisa o aso nei o le tau o mawhaufonga e whai le poro la kapi ia ai o sa ili ngā malo lea e mati e ilo tātou tunu
ia mo moli le nga fa malo ma nga fa tele e lo fionga ia eu ia i lo tele o to no ia ai wa fa la la va o va no e lunga fo yo le prokalame ia o fo ile tangata o manatu mai ai ka fa tele ia o ma tu fo te talo pe o na tano le fionga e Leaupepe ia o pore to ino fe polo na tali yo le tiongie ina ua mai a fo yo le mouta la motai o le to aso nei momo mai se la ia ina tangata la la tu lo fa fonga ia maui manu o faiva ia pongisa lo tino ia ai ia toto a lau silsila malama ata fitoto wala i manu o mantu ho ile fa manu yanga ma to nofo ia mfai le to ina fleata po le fala tu to ia moli panga ia maula le ula ia ai sanga yane ayo le tai furi fova o mala ia ai furi yalo mnuia ia mahu manu me o mal folonga ai me se foi malu pui o to langa o nei vai tau le fama i o lo pesi lava ia o mantu le tala ia Leaupepe ia leo le alua a fioatu e faatafao ia le fionga ia murianga i le aso le nei ia au foi ia o fio ke malia a matala le au afa malafo te tala wa o le se matua tala ia o wa le pa wa la talo a fio lo malo mal to me kaika ia ai ole a se sai foi mo modifa malo i tatu company langolango Pacific 40 mal tatu Talofa voucher ngata ile Pacific easy mo te Samoa MPP ia ngata foi le tatu koko Samoa kalena ai la to umo sa marianga lei ia me se foi ia nisi lava wale maua me se le unanga ole aka ko fa se fasinta to malolonga a foi mai ole ua to ai tonu to kiki a len le sa ole sunga ile Laaulialemalietoa ia ole ma por kala me fai u foi ole nei to sanga ia ma to se ma tu pala wal to ta po inga Samoa ia to foi mai tau tua ma le au nanga re mo tau Samoa service station nei tona i mata ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o mata au nanga i se ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak orang sah? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lebih out. Mua tapi lah telepon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fa pe Hotta Samoa ole motta mo Samoa ma te fia e au na pe mo o Samoa Papatoetoe fia mai we'll see you again God bless For the next generation of growers and farmers in the Pacific, may you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love. May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it.
Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūranga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le e whaatau o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le kia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana fa kau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua mau le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whelua i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. Ona inu e te mao le ainga. Fa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tsam fai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O mele kirisimasi ma whaelonga tupeta i lua se lautala e wha se fulu o Sauni e le Pacific Easy mo ana paanga. E lua se fulu whaelonga mo Samoa, lua se fulu foi whaelonga tupeta i lua se lautala mo New Zealand nei. Wha mole mole wha au ngā le tali fufonga au mai lau pasi e ilo ai ua mai au na whai utui. Mai fautui na foi le wha au ngā le F-Pass e tutongi e tupe wha amomoli pe a wha au ngā ina o tātou ofisai o Tara o Tahuru ma Mangele. Wha aftek tele Samoa le langlango i le nei tausanga ma ia manu i tele le kirisimasi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa. Modisi whaamtalanga wala au le overu se lau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whaamomoli i Samoa. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mawai le tomai whakamuta, whaapea isi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono i le wha se furu tausanga. Ma ea o nga fua li ima tamai tai wano fo maupe se te seni ni usila. Whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau, ono lua lua, valu fitasi. Pe asia si le website www.oca.nz. On behalf of the Malailua Band, we would like to dedicate this song cover to our families, friends and supporters in the spirit of the holiday season. Hope you enjoy this track. God bless you and Merry Christmas. Our friends have all gone home. You and I are waiting for Santa Claus to come. There's a presence by the tree, stockings on the wall. Knowing you're in love with me is the greatest gift of all. The fire is slowly fading, chills in the air. All the gifts are waiting for children everywhere. Through the window I can see snow begin to fall. Knowing you're in love with me is the greatest gift of all. Just before
Io e le mea lo fasili o le kirisimasi, the greatest gift of all. Ia o le pese wa toe usuina po le kava e le faili a le Malailo Band. Ia le tofa ia po le usofo ia swafoa ia ma le latou au faili. E le toe usuina o le tama lea ia lea sa usuina e le tama sa tupaitea ma le teine sa tupaitea no ia Kenny Roger aio mandoli pot ia le pese le nei pa lor kama lea ia ona a pele ia le sa la ukidisimas ia pe wala var kama lea le tone slowly break ia e pe momoli mai le tele o langona fia Christmas toe fa felo ia tu toe fa Talofa tu Samoa e lau fa sa usonga ma lau fita fa fonga nei vanga le fia fina o 5 minuto te nei tu lai Lima le o mo watu fa tale noanga ma le fionga e le Muliagatele ia Brian Lima po le songa fa ya onga te yulu le tanto manu Samoa te tofitu ai o te fia fa ilo antu wo ma pa anga le tanto BLU TV e mai se fo le Tautai e ma Asiata o le o to ai to no ia le sa o le fionga le te fono o le vaenga fa fai ale fa to le to Samoa o tasi o le malo o tu le mai molisi paia inga le limo tausanga le fionga fo i le minister fa to anga mawhainga faiva sui tai fo i le malo le sunga le Laaulialemalietoa le watea Polataivao fosi Schmidt i lunga o le tātou programe fa Talofa atu mo folo fatu i lau fionga i le tai fono Malo soi fo manuia i lau to falvai malai Asiata ia ia le tu al nai mai ta watu lo tu maule foi fo lau le lei lau to fal swafa e me se foi lo fenga iai faiva matiute mga luenga e me se foi le sila mai mo mai ma le tapo e mai se tatu watu pa anga mo foi masani na mai mo ma fa longo le tatu televisi fa sala lau por tatu le tio fa sala lau BLU TV ya ma no lava le soi fo mo ne yaso Samoa ma lau fa fonga Samonei e me se atu no mau Papea was Asiata ele o satspaitia Kenny Roger ma Ioi ia ai ngau ese amale nu ioi no ese amale nu ina ua vala ma nga ia penga apo i toma apo le ko foi Malo ia tante tau se fo maua tau mai lei ia le folaunga ele uia o lunga o penga ta failangi ma walo so teinga ia ai o sa wale vana tiu to mai le vana tau o le ma maulanga o le vana fawa folau vai ane po fala fa fonga nga Samoa a u vai tu lo ma sila tu le tu nu e te la e mai le la e le o le mu senga e pe to o fita ma ti nga o se aso ma le vai sa tau nga patia nga luengo le aso e toi mo moli mai lava le tūlanga o le manu malo ma le fia malo vatai ma nei ro la e pe ini tūlanga le leo le nei aso a anga fo e kirisi masi penga fainga o fataunga lo fionga le minister pro fionga te telefono ia awa e sila fieta pola o lanu o le tatu a inga o le fatu tua i le atua sama o tasi o lanu o le kirisi masi ia na fofo malava le lanu mumu ia lanu pai e malanu liuli o lanu na o la lava to inga vai wa taipe a mata pe fa o nga tonu pe fa i tausanga vetau ia mal kirisimas ona la o kapeneta e fesuisu ia ilanu ia solulu u malava e le voite vai mai isi solulu o te of pai atu ia ona e malota por kalame wal fono talo ia malo volta por kalame nei wal fono talo i fa pena fo lanu liuli ia tau foi lo bala mai ia male a mia fo sesio le tato o tunu i tūlanga alo ia on fa pena fo ilea ale nganga ia lewa e tala no mai a leo te vai atu fo i o tafala ia mo taftaf ia na me kirisimas ia e o matau lai nei e na le pese a wa fa longa tu la lol malai fa longa os koinga Jim Reeves ala na pese malta sibali mas ia lai o malua felu futasi la savari lufu lua o lea e pe se asinito ina i Samoa ma langiatoa ma lo fa fitai lo fionga ile tai fono po lo fionga fo ile minister ia ole a tara me fa solo le ta por kalami ia ono na fo i no fo ai olo a wantu langa fo i o fono te talo ma tu no lo fionga
O lena ma ua lenei vai aso o ua matua mausali le whaatulanga ino talo mua ma ua matua lo lofi fo ile mamalu Leaupepe o fio anga mai tu malo. Ia e tufi tau whao ma tali sapaia le tūlanga o talo mua o le a whaanga solo i tu malo ma fio anga. Ese mai le whainga e masani ai. Lea sa tau whai lo lofi umai le taulanga ia pia. Ia nga oea e mawhai o nao. A lea na mai tau atu le tau whiro inga fo ima le fionga le tui atua wha nofo nofo. Le tō whaare matua ia tafua. Ia me se fo i le tauanga ese ma le lautina lau le ia ti oisa le umua. Mwhai o na whailo ma wha lautele le vaenga lea i prokalame wha tau to le matanga luenga. Ia o le tatou porkalame whaatulanga na whaurena. E ua le teimin nei. Ona nafi ia sale umua. Ia le tatou nu o le pata i tūpai lalo. E mantua fo ele tasi nu o le tu malo. Au whilwhinia sale umua mo le amatanga o le nita usanga. A o tai au. Ia o tausu ele wa ausu o te alo e te tala le talo mua whanga i sa vai. Ti whanga tu malo asare le anga no me le wha. O le wha moe lava le tasi Asiata. E leto e o maile au whai whātoanga ia pia ini whaalinga tu whātasi. Tawa fia o maile atu nu atoa le ai. Whirwhiri tato whainga malo whirwhiria. Le asui whainga. A mata atu nei tau sanga. E o le malo i tua i nuu mawhio anga mai tu malo. Pai ei whaalinga nei. Ma le taritonunga. Ia iei malawa tangata uma. Awana i toa iei le mea ta ua le. Piri tā nganga, ia pe maua wanoa isi, ai lea isi. Al tūlanga le nā lewa iai, ia ua matua i ta tala le wanoa. O ai ia se tangata e wanoa, ia paul me foi le masani ai. A ta pena lo, ia pe o ta pena la e mama, ia ua mailo ono le taulanga leo mai iai. Ale la tato wo sa ai me whawhama, sa ua male a monga, palasi rumo whamsino. Patu tatou tala noa le mea sa oe. O le vai atu lavo o tosa whaatata ma le povi o lewa na noa. Ia po le pua o lewa na oma. Ia o mea ma whapena. O moa o lewa na whawhanga. Ia e o sa o ia whamasino le mea lo. I pa povi ma pa moa ma pa pua. Ia le mele sa tau whaia pia. E tau whaupa. E na umalole o le whaalinga toa talepe. A le mea lava ia mal whaatulangana le mele tau whai el tātou whai ngā malo whirwhiria. Ia ave le awanoa i le atu nu ato a participate. Ia maua le lato awanoa. Ia mai ma le awanoa e tofu sao uma ma wai uma. Ia malesi me tā ua lava. Ia o le atu le malo e whaitongi. Wanesa e vai atu anafi ia le ipata i tūpailana. Ia, o whangabao, o suo tipi, o oso, o suo tōsina, ia o le sapelu, o ili, o mea umana leo wa whaanganga e le mitanga alwenga, sa le whaia mua nā mea. E o le tele o tā penanga e umana alu i mea ai, umana alu tau whainga o pā, umana alu i vai inu ma mea ese. Ai le o alu tupe leo whai whātoanga. Ale mea lea, ia, i toi tonu al fuiniu le lapa. I tonu ale matali niu, alu le tupe i le au whama. Ea mai se la le mene sa mori ai foi mo koko, lima se lau koko, ia se lau, ia avoka, o fuala au tau mawhamata, ma fuala au aina, o fatu la au, ka pisi, tamato, mea so se mea. Ia malwha moi. Ia o tu tau sanga fau. Ia ua toi tu la i maini mea se tele. O fua wha ele lea ngai wha tau e mawai tupe, i maltamau aina. E me se le fonga tau mawha. Ba lo fa tai lo fionga o le la ua reportia e mai ia fanga si fanga ia ua e inicio tu malo o le atu sala fai o le ua fa oli mai tu atu wa amatai foi la ma le fai unga le tausanga fo e le pisio lo fionga le minister. Tata ele mau atu o e whamulmole. Ia, o le whaafisili lava le vailiu lea. E mai aloa la ia le whamoe o whanga i nai whaasale leanga. O lewa ia inisi o fio anga i so mai eitua, maroloma mai eitua, mar whaatamilonga i sala whai o le talo mua lau fionga?
Ioi, e mai a whanga le vai aso le nei. Ia le vai aso tulo ni tui o le vaso tulo I tua o le pitonu o le tui, sa sena, o le pitonu. Ia, o le lau sau ni mai fo i o mai tau ave le wha moe lava lea wa umanta pena pe o vai moso. Ia, o le wa li pata I tu pai lalo le la aru whanga I malvaso lea o le tui. A wa umana wha apso ta I mai fa le alupo ma le to lima o savai. O le masa tausa fau. Tausa fau le watu e fu e tofu al tangata ma le vai aso e faso solo I le mtaupu. Ma lo fa fetai o le fa wata ma wa tua o le wa ye le isi fa ro ma wolunga wa ma tu fo ye le au fai ili ya ana mo tu tele sala fai ye la u fionga ile te fono ma fa ta ma pe tau sa o ya la u wa mo so i la u fionga yo que ofo solo el malo lo si o puro solo mo lo me kupu yes ya wa sirfie foi o le si lea sa afia fingo o lo langa asiata o meta musika. Vale. O lesi afare na le langa o lesi na me eselo u fifia ma o lo hockey na o meta musika. Ya, whatever foi na ola mai tu langa o tam faingo mene o fa fifianga o fa iri ma me fa pena. Ya wo fifia lava wa failo pisi wole faina mo sa vano. O te sui presidente foi le sosi le au fai musika o mai Samoa. E presidente la fionga ia fale ulu mauli foi le sa fai pule. Mauli. Yo, ia sui presidente la. Ia wo fia tele wo vai. Ia o leu fa mau popo ia fa mo fa iri lava o alo mtama fa na wale tato moteli sala fai. Ia ele tau fai atu Asiata i nei foi vai tau male pa mapu e mai o le tele o le taleni o lewa mai lunga ele pa ia mal mamalu alom fa na wal tatu tunu ia wo mai malato pa dia manino mai ia o le lava la fa wa wela to ona wa ai si pisi to finga le malo ia wala ngona le nganga fa ftai ona o le wa ma wa ia le wa ia ni si to wa ia mal tele fa tunga ei vai tau ele one taleni e tatu watunu le meno le musika. Ele la wa yele fa fifianga tele le fa ni Krismasi e tau o le Christmas in beautiful Savai concept. Pai lai o le Polataivao. I o le ho le Malai o Don Bosco. Ai fai la le lato parade. Tava vali lungo le awal tele. Ai fai di umani. No mai lo le fai le talanga lo i le marketi sale longa. Ya o lato wala au mai a mai al tu lango le talalo i o le talo mua I whanga. Ia no sa le whai le upo te talalo I ai fo. Wha moe mo le Christmas concert le e whai le marketi funga lei. Ia malato whape mai te mali o te onsai e tuia. E whai a umawhata mao le asosi. E lau whai di umai sa vai. Ia o talia ma le nganga wha alo Asiata ono lo tel tonunga ile ma faina va vai ese o ma mea ia. Ma me fo ia e te mapu iai. E alu se mete ta fao ia e la tu le se fa ili e la tu e koneti e moe. Lo voi music is part of your life. And mo la vai music is my sport. O te iloa o I ese le ma faintu ese moe. La voi ia le tele o fa tunga sa ma to fai na taimi. Alo sire no ia te uma uso uma e fionga ia unasa lio ia ma le fionga ia Polataivao salemo ia ma le lio min stata vita ia ma nei mo uso uma a ona tu la fono o le tata I lungo le tiona e ma to foi tau fainga I le Sam's band ele foi original composition na lunga o le tato YouTube ma me uma le sa fai aso ia e pe o pisia ui tu langa tau o pufai o malo ia wale mo waisa vano ai a mo wala vano fapea ia matua yo walu la to ia it's part of life le mel ne musika yo ale nganga le na Muliagatele foi le nganga fa tele ia I la to lo fa mapopo male tel tonunga o la to fa mapu e mene o mo music extravaganza tonu le tonu a me se foi la meio concept ele so ki disi massima me fa pena sa fa ia so ia yo mo tau vanga fa ili o polum sa vai ia toi foi mal fa mapu e ina o taleni tai tasi alo fa na ulo
Ia leva no e whaalau loai. Ai ulo ua matau whai nei e whaatino le tūlanga o le Christmas concert lea. Nei em whai ena maua le sipiri o Kirisimasi mo le tātou mo tele sa la whai. Ma lo whaafitai lau fionga ua ele tū le to'o awa el te pai le atanta. Ia e tūlanga ua aveo se tō tino lau fionga. Ia ele tau whaailoina le whaautomapu e le tūlanga o le au nanga. O ele aso. Ia te leo isi whātungo ke fia kama fo i lea le kere ngā vili mai ele leo le fionga vea Polataivao asa le mo. Lo vais mai le, lo mais mai. E siri le ngā o le mamo e manongi. Ia le te sare na. O pese ana o te mine pati la lo whaita masa. Le na. Ia e vane lau o fionga le tai fono a. O le si vai liu o lau te whaafisi le tuai o le antao mai nisi o ati nae. Ua mawhai o na whaatau nuina. E le i whangai lava le ulua i taimi na usu ia i le fono. Le ana mawhai o na sao whai le i tuangai, mawhai le tala o le tupi. O te mana tua le tele o ilanto minista ia masui fai pule le sui fai pule o le tuangai. Sao la to wa talo sanga ina e me se foi tu langa ini au nanga e fai yo la to tu malo. Tai pe ila le fale mai. O le so na fina ma wan tu ai foi au reporti. Ia le tatala ina yo le ambulance le sa tu ina tu ma au tu le tu malo ali patai tu pai lunga. Ia malea tua le pata antoa lava. Iyo. O le kele o kaimi e pei a vavalo matalo sanga se fai pule i se ati na e so nei tu malu. E kui kiki a fato a fatau nu ule si ui aro ngā paia inga pole so i paia inga. Ai ese le ata vavala le o tula i mai e na ona uma le fono tanga vasa inga i masinga. Ai tino mai e le ngata foi o ale pata i tu pai lunga. I le fale mai lalo manu. A le fale mai foi poutasi le foi na o le ua maua maa awa tu ia io lantou ta vale foi ambulance. Fa pitoa lava mo ngase ngase. La se fina ngalo lo fionga i tūlanga o le ngaluenga le malo fou o tatia nei. Ia, o le taimi lava e whetau i Asiata. Ioi, o le mea lava nei o le taunu mai le tonu turi loa mea ia. Wai mantua foi oe e fua fo i le talia i e malwhatinonga i le unai. O nei mea le ni mea fau wa lewa na unai mai alwhatinonga e ese le tuai. Ia le lau moli mawina nei e tala feu ngā lava le taunu mai o le a inga le whatu tua e tonu le whainga malo. Ma le unai ro le unai e taunu whaina maua. Ia i to tonu o le se furu fitu se furu walu vai aso. Ia leo maua. Ia e le ngata foi la i tumu ane. Ia o le mai foi o service inga tātou i sat paitea. Ia ele ngata i lea o sa taua, o sa fotu. Ia o nā i le atu palauri. O le tūlanga nā lei e le teimi nei maa o le awala pito i sili le nā o na le lei. O le si lola la sanga ke loe au sila i ele sunga le minista o soifo maloloina. O le au ina le lei o tangata e feo i tā vale nei. O ele ngata ina e loa a tā vale. Ia e loa whai le tūlanga CPR. E la vea e le tangata po whelwha awhita au ni te tau watu ie. Ia e le lei mea o le 5 minute mo e tau nur whala bila. 5 minute sili nanta o le ola o le tangata le utupo le wha bila. Wa e tau nu watu, wana le ata vale a e le loa whai CPR ma isi me la vea e le tangata. Ia ai longa i umalmanuia whai wal wha moe moe. Ia al me siri mal taua, ia o tātou amata mele le leo me whainga luenga. E siro la i tu at sili na awal teimi nei i o tūlanga i le whaatotonga ina le leilo au nanga i le awa o ina le lei. O tātou tangata o nafa mal tātou service. Ia e whaftai ia whamalofo i le fionga le minista rifu malolo ina, ia wai lo fo il tamalo le motu e le stangata whaingo fie fo i le fionga e valas. O tama sa silin longo an tal la kopi mero le push. Ya wala tino to malo tino le lei au le lei. Ya tu sa umamena talon titilo mero WHO e matua handsome man minsta ya va vena mamunu mai ta. Va vena mamunu mai ambulance o fiu tawana.
E whamaloa le whionga limin Samoan whaiba. Ua so o sawa I atoa o tu whai nei tāwari. E wal tele nā mea. Tiata, e se mai tinga ina le whapulo mai tu se piki apu lai papa ma le vai a mai. Ia isi taimi ua mai toi la vera tāwale le I o le mai. Te whawhitai nei taimi ua. O maua tāwale le le. Ia, e le ngata ina toi fua malolo ina le mai o lo mamori mai. E saunga le mo. Malo fa fitai. Ole a fai foi malu I tau I avita vale foi le ia fale mai kama piki apu foi. Ia le te ua vavi te le ure foi uli ai o ki kamaro sipi. Ma tu langa fa pena. E fa fitai le fa ma I te mele le. A ono le ole taimi alo fatu foi lo fionga lanta me mai tasi mai I le vai liule fa masinonga. Olea se update mai tūlanga o whamasinonga ia matangi lea la atu e whaauapea. Mare tūlanga lea sina tala lanta mai I le tāpenanga e me se fo tūlanga I whamasinonga o lo iai. Ai tātele I o atu I le se o whaafsili I le vaenga lava lea I nei pili e tolu lau whionga. Ia, o lo whaasolo pea tangi e te toi I taulumanga o whamasinonga I Palota la iti ana umanei. O lo iai le tangi le va o whalealili ia malitangi le vao sanga lua. O lo ta oto tangi na e lua o lo whaasolo iei fufuanga wale to ala puleina mal whaatinonga le whamsinonga. A lo ta oto whale tangi le lu ina la vor 100%. Le tātou te vesi ai pea Asiata ma le wha moe ia sa wiese taimi. E tātou wo ie wha sao nei mea. Ia o tele lava le nunumi ma tele lava le mau wha wingana. Ia ma le tele lo le tau mate ia po fersa. Ua tau wawai na se ma mawhau tupulanga whai mai le tunu. I calculation na tātou le au matutua le whai, ia e ui o lea. E tonu lava e leo tua mamau e tu lai se tūlanga le leit wha moe lea, mai e tauna whai u wha msinonga le whai eilu inga o le calculation, interpretation of the calculation. Ona manino lo lea ma le tūlanga sao e po uia 100%. Au tangina e tonu lewa ilu ma le wha msinonga. Malo whaafetai. Ole a me ea tu lava lau whaafesili lea I lau o fionga. O lea ua manu mai nei le tala I tūlanga I pili fo I nei e tōru. Lea na pāsia whaatope. E le pāle mene, e le kapeneta, ma le pāle mene fo I ma tūlanga. Au lea la ua maua mai ma le whasivala lea pe e se e mea ngā ioe e se mea ua ave saingi e le fionga I lea o le malo. E ma whai ana e tau wha manino le vala lea lau fionga I le teifonu. Amole. O le taimi nei Asiata mo lo sirfia, ua whiwhilia le pāle mia le komiti whaapitoa. Tilo sao al mta upu lea. Al mta upu lea lesta mai mta upu. It's a very serious matter. And I can say that now. O la upu na le whaitu. E le itupu me lea mo moi Samoa. Tau te le lope le itupu pe le maua. A le ua maua. Le ua maua I le taini mua. A e maua fo. E maua lava I se tū la fono wa levan tātou bevesi ma vava aoe. Ia, a whai lava o se mea na sero na whaina, ma pio lo na whainga, ma whaata topero na whainga, o le mea le o iai e le tau nuu stau nuu ma le lei. Ia le komiti la le to 5 minista o lo whiriwhiri ai, o le fo o te iai mau I tonu komiti. Ia, e mai a whai o se o whamtalanga le na mai e le fionga le loia sili. Loia sili na maua le tau. E ese le tu la fono na pasi e le pāle mene. A ese le tu la fono le na mai fafo. Te miu mai aina saini le fionga le au malo. O se tu la fono ma se swinga ua matua li liu mai le winga na laina fai tu la fono nei tot. Ya, o le mela lea, a fonga mai el tātou atunu. Ia, e tu tupua mea mo me le leik peifo al tā upu le fai so Asiata. Mali. E tu tupu lava me nei mo le whaalinga o mea lei, mo le leik. Oe, mai o te tau tino atu. E eitanga te tau tu la fono nei, le tau tala sa o tua. A whapea nei le tūlanga, se furu tau sanga le sa whongo whetala iai. E umalona pasi se tu la fono. A mai lo leo le pepa whaapitoa le na tau le certificate of assent. O le certificate of assent.
O le certificate na, o le pepa whaamaonia le na, e saini ai ia le pelautusi o le fono, saini ai ma le palemia, ai ave lo e whaile saini mulimuri, o le ale malo. O le kopi la le nā tau le assent, certificate of assent. O le whaamaoninga le nā, o le whaai unga muli le nā, o se tulafono. Ma e le aia ma sesi e mwhainto e suia le mea nā. E saini loa o le e tapena e whailautusi o le fono, a e saini le pale mia wana mawaina mwhaatulanga, a e saini leo le malo mo le whaamaoninga. Mea la le tupu nei. E sire fia ua uma na sao noa le fionga tamaitai pale mia. O le filifilinga le na fai i le sui perestene, e le whaatulafo noa, mai soli tulafono. O ala winga upuia, e ta umaina, e le aise tulafono na fai ele mea le na fai. Sa le te tau na faia. Ai fai atu lava. Ai fai. Ai muli ane. E se tulafono le sao fai mal presidente. E se tulafono le sao fai atu mal official fono. Mea le na saini fa pitoa, ma pasia, e ma tau parliament. No fo ingale na umanei. O le fesiri la le tula i mal te mille. O feo tulafono ne sao. E la le lau fina umai nei presidente e fo lona paua i atea, ma le tulafono la u lona Lima. Ya, le lawa mai nei, o le ua o mai e tau ia wha maunga umol mena pasi al parliament. Ma le certificate of assent. Ai e se atu la malesi la kopi la wa mai. O la iai mea mawhaina fifiti mai ei o, ma me la le lawa mai nei, e whape mai. O la iai la toltu la fono na whaile me. Ya, o le la whaineisu su e ngole wa matan whasol. Ma mta upul nei, e le se mta upu whaingo fie, la ngole wa mawai i mea le na whai. Ya, le mea lawa la le nei o le me fo le a whanatinati. Whanatinati. Ia leu sautari al whanatinati. E se a mena yo ina ma we whasaini male al malo na mailo le tua vese mena saini atu ia me le man nao ia. O leu pusa o na al melen tu. Wow. Ia, o la wha pena apsa tala. Siata, e tangata e mawai hen kafi liman menne. Ma ele na tia men na o ai na whai al melea. Mai le umaila i o le wailalo le fionga lo yesili. Ia malta upul neto e fo i ol parmene. E ol fong feta like. E le ma sesi e fai al tonu ol menne. O le fonga feta like. Mantua foi o e ia le fale tu la fono. O i o le maota lea. O le maota fai tu la fono. O le malo sama. O i e nao si e tu la fono le tunu. O i fo i e mfainto e fa solo muri tu la fono. Me leu fa solo muri tu la fono. Fa vengai. Malie. Ma le tele o istu la fono. Ia o le unga la pili e ton. Ia o la lafo le fonga feta like. Wa a fai nei wa se le mele u fai. O le unga nai witu la fono nei ton. Ala atalia. Atalia. I le mele na o le toi ave tua. A o le mele o le sasui. Ia o se solitu la fono matu. Ia la le mele na. E laua manino ne le matu le vai e ese le mea na saini le au le malom fa tulanga ese le mea lai fa o ngā nei e le whamsinonga o whanua masuafa vai e la tonga lue e le ki o ala fai akua e sor kura fongo e fai mai ya o le a maua i e tangata na fai le mea nei mai le to e fo i fo malo e na tatara noa i fo lava ia sore a tui le mea lea o le fau malo e le se mea tala whea ngairi mea leo tau whai atu e whai tu la fono. E tasi ale maota e whai tu la fono o Samoa na al parlemene. E le whai anisi mea. E le whai anisi tangata. Pēno nofo foi tangata to e sui se tu la fono mani wha upunga se tu la fono. Ua na o le parlemene lava e ma whai ona to e suia anai unga.
Ia o le tūlanga sili nana matautia. Tata, o le fisiri la. E fia la nisi tūlafono na whapena whai. Ia nisi tūlafono. E se ale mea na malia ia isa moa e ala I whai pule na pasia. Ai sui ala no winga e le au sui tūlafono le tua. Ia, se tato mata e tau. Kala whetau iale e mai o tau ngalwea. Ia, male tai mai lo le moa le malaele. Tangata le na whai ale me vale alea. E mai maua. E le whai na le maua. O tangata nei wa taun whai sifai unga. Ma lo fa tai lo a fionga le tai fono o le sui tai fo I o le o le malo vanga fa yo tai le malo. A e sa uno e se fo I o le pomoni pe ka mangiki e mo ka kingo e tulanga o fainga wa yai ai mai se o tanto o tunu o le pomoni lava. Aftai foi mai tolo pulo pe fa sa mai se o so vai ngai tolo pulo le fionga I le tamai tai lo ya sili. Ale malo. Ia ale tūlanga fo I le mata, lama tūlanga fa pena. Awa ki lo so le matua le tiu ala fo. Awa ele mata o mai tau watu. O matua I ofo papa o mata wa ma fa vai ane fa fonga Samoa. Ile le amana ia lava e fa masinonga o fa no mas wa fa ma prestini. Ole tūlanga fo ile alo ia te tau lava fo ona ia ile minista ma vanga fa pena. O makuai ku kasi le masau ma le maki fo ile le matua tali tonunga. E le ai e paua fo ile mea le tu la ia tu ai ma le fainga. Ya o le ala o le ai tu o patatua. O le matua e se ale mena ioina. E se le tūlanga le o saini ma le fa le liwinga I lisi vaenga. La o fionga fa malo fo I fa tai le tofa. E la o fionga o lo winga la o le tūlanga la ile lo tatia ma ile fa tau tonga le na fai nei o le sui prestene. E le usau no le fionga tamai tai palemia e le o se tūlanga fa al tūla fono ina malo ia o le sa o le lo fionga. Yata, o te le mana o e tala pipi le mta o pule lunga langa le fa tala songa le tai fono I lau mic fa mole lava se tanga e lo maua tu lo. Yata, moma. Ya fa tai. O te le mana o foi le tala le mta o pule lunga le pengo fam talanga o langa le fa soro le susuenga. Male. Al me tonu na le utupu. O le me tonu na le utupu te mine. O le fa ia tu so tu la fono, ono le fa vai o le mena mato pasia tonu le mota fono. E le ma fai na fa ngai ngo ina to finga nei. E vana nga wa se komisi. O le komisi la, ele I fai al tu la fono le komisi. Ele I se tu la fono wa ave le mota. E fai le komisi. Ale u fai komisi. O fili le komisi. Io, o fa o punga lana. Le ana toe ave ese I to tono le tu la fono le ana ave le. I to tono sengi ele al malo. O tu la fono le al malo le ana ave tono I ao le al malo. E ia vana ngā ua se tu la fono le komisi. Mai le tu la fono le mai nei leta alo mai le uri ide. E le se me fa pena I leta u fai se komisi. Ya. Yata. O le lave le na o faunga ma mea se ia na fai. Le u fai atu. Ai. O le a ilo malama. Pāua le me ese lo popole ai ma le fai tete. E pe fia la nistu la fono le na fai le melea. E mantual mato fi naunga e pire tolu nei. A mai tu la fono I luma. A mai swinga. A mai mea o te sui. A mai mea. E a mai pepa I o mato rima le asolena. E fe vela. Ato a sau mai fa fo le printer. Ta fo le turita mo ele. Le tipate. Turita mo ele swinga. Ya. La tato va iai. Ya wai. To fato lima tangata e lave ve al mene I le to tasi. La tau na fau al mele. Ya. Nano fa penatu. Ar fe sirira na. O lona winga o ie a mata ai le investigation yang lewa maua. On tato tiro lole. O le a la le umi na fai ele me lea. O le ese a le me pasi. A ese me ta tiam fasa le lau le tunu o tu la fono lea. Malo fa vitai. Ia.
E le komisi le ua taatia atu e ua tofi le pā le mia. Ia o te loe le tau fesilinia le tūlanga lo ia ma le whaamaoni o le tūlanga wa ia le komisi. Ia o te loe le taatia ia le vaenga masi ui. Ai o le upumoni. Ua matua mata a fia vaai a Samoa me sio le whaafonga maua le atunu. I le tuli matanga winga o i ua le tūlanga wa iai. A fio lai ta fefe. Ia ui o lea. Walo whātua no le taimi. Lau fionga i le taifono po lau songa le minista. Ia o le tātou e tāle pe a whai sao lau tau matau. O na uma leo o na tāle o le Christmas. Ma wha mai ai le nei tausanga. Pa to a fotu mai leo ma lama i le tausanga fau. To e Moses tā lau lau manatu. La foatu. E te tau alunga mai ale tā whaatala noanga. Ia e alo whaanga le Christmas. Ia awa Samoa e me se fo o le aloa tuto e o se anga. Ia o na tātou patipatia leo le whamanatuina. Soifua mai o le misia. Lau fionga. Ia, whaftai Asiata. O le a whaielu leo e whai mafonga tau moli o le fionga le teitai. Fionga lava lea i le sui palemia, e fionga le sau whapito. Fionga le tamaitai palemia, e fionga le sau whapito, e mena au mimta afa. E nane le fio le fionga le sui palemia, le fionga ia tuala, Bonifasio. Ia, tai nane le fionga le fongfitalai, i fongfitalai, tui mamalu umole nei aingo le whatuatua i le tua Samoa o tasi. Ia o lea ua tātou i lunga nei o le nganga, ua whaifo fo i tau lumanga o le nei tau sanga. E mei se fo le whatama soali inga sa tātou whaaunga ngase mai ai. Le amatanga lava le nei tau sanga se ia o male nei tuaso. Ia e moli ai le nganga whaftai le tua, ono lana puipuinga, malana leo leonga. Ia sa taitai tama mali tātou whainga malanga sa foi mua. Ia ma foi muli a wale tātou fo launga ma le tātou tavalinga. Ia vi ia i pelo na alofa e whaababau. Ve fo nei ava noa e mo le tuelenga whaftai tele Samoa o na o lau tapo inga. Tapo ai te talo, ia no ngā manu, ia me se fo i le whaiva alofi Lima wale tau tuaina si o tātou o tunu i ona vaenga i se ese. Tō fulava tātou ma le ngā luenga na whai. Tofu tangata malana maa na tongi, tofu tangata malana aso na velo. Ia, ole nei wa tātou sapi e le whale o puna oa, whai ungo le nei tau sanga, tā tātou tatalo i le tua ina ia tātou whauwhatasi, le maota o Samoa. Tā tātou talo fo i le tua ina ia tātou pai whatasi le whawai o le maota o le atunu, e ala iupu whai o malo, taina ne fo le kalisia, ia malpulu mamalua ori in whai pule. Ia re nei wa tātou suni atau le tini wa toi na yaso. Tātou o ria leo, le aso fia o tātou o di whaola. Ia ona ua tātou o ria whai ngol nei tau sanga. O le nganga whaaloalo lava ia, ia o le whaftai atu Samoa i lau tāpo inga. O lo walofa tulai, ia mau whai walo filima. O le ua tātou tau nuu mai ia i le whai unga fo i o nei tau sanga. Ia o le talo lava ia lo whangia le atua e wha au pēa. Tātou fo launga, na o na fisui ia au whainu mena. Ia a o le ngā luenga lawa e tasi. O le talo ia uri masao le fo launga Samoa, whatau nuu ai fo i whai ungore nei tausanga, ai unga fo tausanga i fo i teimi o matangi, ma wha ma timunga. Ia o le talo, ia tapu au ina pēro tātou wola i le lofa maleanga le riu le tua. Au me umalawa Asiata, ia o le nganga whanga i tia ma le nganga whaftai. Wa iu ma le manuia le tātou tausingionga o le nei tausanga. Ria ngata i ngā luenga, au whai te talo, ia o a onga al whanau. Wifo e lava na whea ngai tātou ma sā o le wha mai o whainei. Ia o talitonu lava o lo saupere a o la veai, ma le au pui o le tātou o tua. Ia o a tā inga ma whai unga le nei tausanga, pau lava le o le talo i e wholau ilangi mā Samoa. E lama. Ma ua soifua lau le lei, e mai se le soifua manuia si o tātou atunu. Ina ia manuia le mawalunga o mamalu wha le tala le lei. Kei nane mamalu wha le tunu. Ia mamalu wha le malo. E wha solo i pel tātou balawina. Tamo nei, ma atunu mamau po whea lawa le tafa o wha whongwhonga mai ai. E ale mamalu mawalunga o le tātou atunu. Wa le pa ia o ainga matama tama mainga. Whalupolu o tofinga. I tu vai o tinama, i tu vai o tala le lei. Tātou ave whatasi le whamanui le tua. O ia o tātou maua ia mai o malo.
Asiata foi mai sautala le tātou TV whasaralau mori atu le ngang whawhtaitele I lau tō whalswafa. Wha mā lō le tauatai, wha mā lō le saunoa, wha mā lō le whitalai. I lo lava e le tawiso. Le tawiso e loa lava le tamali I fua o saunoanga matulenga. I le tau whafulu ina fo I le whaina. Nā le tō whai whātontonu fo la wai ia. Wha mā lō mo Muliagatele. Nga lei asesi e so na tā, pe so na si. Pe so na sau fo yo le tā pua I Samoa. E wha mā lō yo whai walo filimba. E le tau sel watu. I la fia Samoa. Tō wha ma le whautautanga o lo iai whea le whātontonu o le tātou le tio whasaralau. Aua pela utu. Ia aua lava nei malaitai. E tua I le mafuaina le whainga malanga le whaiunga au tō whalsuafa. Me se le tātou le tio whasaralau. Ia, alo whātu foi I le whionga ia anai. Ia ma le mamalu o lau tau ofisa. Ia, alo whātu foi le whionga ia paritele. Ia ma le tamo palautu. Ia, pai o lea mai tau watu whātantari atu le MTV o le tātou pes Christmasi nasa. Ai mamoli tele atu mo moonga Samoa. Ia manuia e Christmasi ma le tau sangfou I lau whawangfonga. Chau tu malo, a pena fo I se langona. Ono sai, talo mai, o lo utau ave peo tātiu te. E osi el tau langa wasi o tātou nu. Ai mai se le tātou e kalesia. Whawhenga inga tau langi. Ia mai se fol tau tutua ino Samoa. Laaulialemalietoa am sa tupua ma le whaatolu, a ingo mawaenga, lau tau whaatu ua. E inga msa esese. Lafo pea le tātou maa, ma le masarsalo lo soifua le tua. Ia o tu tau langi uma, lo taape msalalau le lalo langi atoa, mai le matasaua ia le ipata se ia pa ia fale alupo, pa fetai, lau tau tatalo, pa fetai lau tau whamanuia. Wo mai masani o lo taape le lalo langi atoa, ia, mana tua malto ina o le fai Christmasi na o ia nei. Ia. Ai whamanui atu. E Christmasi ma le tausanga fau. Ia tātou mause e tausanga fau manuia. Ma se tausanga fau saunga le mu. Merry Christmas and Happy New Year Samoa. Before me manuia. See you next time on our vision on 2022. Malo whaawitai, ia, manatu fōi wa malie o, wa malie malo, wa le ole lea I lau malelenga, pa u, po le susunga pa u. Ia, o le susunga lava lea wa, a inga lua, a inga sa tupua, ma le a inga sa malietoa, se fulutasi ma le fitu o na fusi le o le fau o malo. Siva tau whai ai, ia, le faletolu a wa malai filongia. Ia, whaawitai tele. Papatoetoe ua se talinga e fialongo ua le ila foi mai so le faalo fia faalongolongo ma le faafofonga le mamalo le atunu ao e telefulu ia ma Leaupepe Talai ia o faamanuianga ma le tofa tatala au Samoa ia asala foi le matanana o le atunu I lau faatofala inga ia langa o le tamana mau malo le tamana topule ai manu o malo le ua ta o I faleseu ia e sapi ma o mali o le tama o le suinga fau. Io, e peia o le tātou talitalia fo I le soifua manu malo mai o le tātou mesia. Ia, o ia o le pepe fau, o le fo le tātou fo lau ma whaasifo le nei tausanga. Ia, I le whainga malo fau. Ia, leanga o le atua I le tala le perfecto Isaia. O le atua o mea fau, e mawhaiano o whaese mea fau e le itaritonu I ele to tele. Whaavitei tele I lau tō whaasa. Saa wa e tō fo I le matu pala maso mātou whamunianga. Ai mai se o le po fala o Samoa I lana whaafongafonga anga. Le iso mātou māsalo o mātou tala whaafitei tele. O pu iau mālianga o malia le pule I manau o malia le lai o toi wā. O malia le whaatolotolo ngā tama o malia le whaatawhitawhenga tau sala. A wautu malia le papa I ngala. Whaafitei tele fo I e whaielo o leo mafonga tau mole o ngā whitasi po le fionga ili. Nai, ia I le whaalolonga. Ia mo mole toa I le whaafitei tele I lau sunga Laaulialemalietoa. Na ule o isi o tu to fe langa la wa fa fetalinga o le falefao tu mua o lo pola te tau I tu mua ai fa pe atu fa vitai wa matala ia senga va no em fa yona ma tu fa tala noina ia le ka peneto le fainga malo fo inisi fo yo minista fa vitai wa no ele au mua o la ma tu fo te talo ia uli masau fa tini mo le au wa le alo antu fa sifongo le nito sanga
tu mati e le tofa malaulaunga ia awale pola puipuinga o le tamaitai pa le mia ia e mai so le tātou ka peneta ia ma le pale mene antoa i ona i tū te tele asifo le sa mātou tala mo ngā lofa e le uma fo i mo lausunga e mese fo i o le tātou whai ngā malo mo moli e tuai ia mo se kirisi masi file mu masaunga le mu tau nuu le tausanga fau manuia tāte toe whetawhai i le Luafe lua se furu ma le lua i le tātou ta ia e pe a toe fo i mai ai mo le nei taimi a lofa te le atu whaasoi fuaina Toi fua Asiata manuia wha mo ngau ma lofa te le atu. Whaaftai, a lofa te le atu. Toi fua. Ia, ua umai markau ka ia, ioi. O le vanga fia wha umara ui pu o tai. Aftai tele le whai o tai, ia. I le mātou wa, o le vanga fia wha uma. Ia ai ua le uma fo i le fia wha longo. Ioi, i le tō whata tala. Ia, ai mai se fo i o le utanga. Ia, ma le vaonga ngana. Ia, ai mai se fo i o le lafo, o le sau. Ia, o hau maha upu e tala whiaunga. Ia, ale sunga le Laaulialemalietoa. Oi fo i o le teitai fonu. Ia, oi fo i o le minista. O whasifo i fo i le porokalame ma le whionga i le teitai fonu. Ia, o whapea uia lau malo roi fo. Ia, uko i longo mena makpulenga. Le ai koe sau whau au tau tai e kai au. Ia, langa o lelei, e le wha mawai, mawatu wha monianga le whionga i le minista o leo leon whatpuipui. I la soa tai au rono winga, e wha au pea. Ia, rongo ka whau resi au vaenga leo le, prokalame i momua. Ia, le lau tue tau whai mai lista ngatin whanu. E wha mai a i tantou wha prokalame i aso wharaile. Ia, ai, mo leni taimi, alofa te leantu mo o tō uma. Wo mapaanga i lunga le tātou apia folinga, lunga le YouTube channel, tau le ta ualo swafa, nai te sila fia. Paafete tele o tō mose Christmas fia, alo atu la soa tai au, tu le so tātou taimi, mo le whionga le minista, wha mangalo se ngana o le tau tamali. Ai mare tō ona, Asiata whale marupio vauliko, tātou whiroa ile soa tai au, manuia whasau saunga le ne fiafi, se ka koa koa le pesi si o usolea. Ia, tuioti, Oliva, ioe, le ua waka aku, ioe, e koruloa, ko kongiroa, lo whatele atu mo, ele uso e me se fo tātou o malava, se fo me manuia. happens because the world is waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. Amen.
le Oceania Career Academy. O sea o ngai mangele ua whaatuina e le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauai le tomai whakamuta, whapea isi anga wa esese. E talia so se tangata mai le se furu ono i le wha se furu tausanga. Mai o nga fua li ima tamai tai wano fo mau pesi te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau. Ono lua lua, valu fitasi. Pe asia si le website www.oca.nz. O Malikirisi Masima whaelonga tupeta i lua se Lautala e whase fulu o Sauni e le Pacific i Samoa na Paanga. E lua se fulu whaelonga mo Samoa, lua se fulu fo i whaelonga tupeta i lua se Lautala mo New Zealand nei. Whamole mole whaonga le tali fafonga au mai lau pasi e loa ai wa mai au na whai utui. Mai fautui na fo i le whaonga o le F-Pass e tatongi ei tupe whaamomoli pe a whaonga ina o tātou ofisa i o Tara o Tahuhu ma Mangele. Whaaftek tele Samoa le langlango i le nei tausanga ma ia manu i tele le Kirisi Masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Modisi whaamtalanga wala au le ovalu se lau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whaamomoli i Samoa. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le e whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa suma fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apasusi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whelua i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e le tama o le ainga. Whapea tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le taumpai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. For the next generation of growers and farmers in the Pacific, may you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love. May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it. Tautua mare au nanga remote tau Samoa service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele onisi o matu au nanga i sese. Ai le ngata foi le, ma tau te seke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible fia, mua, tapi lah ucapan lepas out. Nua, tapi lah telefon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? E matua I whasa aina, lo tau makitapa ai no fuanga whapengi. Hota Samoa, ore maota mo Samoa. Mato te fia e au na pia mo o Samoa. Maftaile fia mai,
We'll see you again. God bless.